Kini kedi katrok kebalahap aga jingking omlipoi kepada nak kesurok nampak nang kesan cepat mau keton. Kadau ke jenghap jangan diketrok kebalahap menin kasingi kani ke jingking kadai namar ke jing tekut no jangan ke jingking. Pakadau jangan tekut kani ke jingking kadai namar ke jing selek klamakor jangan kali ke malik ke baket jingkin nak ketika surok abaka seng kala maham bakim de baket kia palan namar bakan ke jingking kala tron rai ke malik namar ke jing lalot spa ke jing ko aspa ke jingki kiraket sabapat put par kala pelongin ketrok banduk hap ketika jaka hading ke jing tekut jaka surok. Pakajin tekut kajing hap ketika surok ketika jingking kala pen sakut juga pat kali pagi pat bak ke badi banyak nak ketika surok. Halo ketika jing tekut jangan dekat jingking pakajing ia jingki pat bak kaseng HOC mau kota unit rengkat ke jalan pakai HOC lai lendok. Kira banyak kendu ia bos sensar jangka West Kasir District menkentu yaki bagi di ban pek mardor ia kajing penbah jangka dia surok. Nak kalian juga seng kalian kendu iu ADC ubah visual harga bakal kendu iu ban pek ban ra ia kalian kam sakasaka bat kam tak me syakatanat PWD. Ni nak kalian ke HOC mau kota unit ni wan hene lengkap bagi jing sembang jeng General Secretary Sipai wan tiba indo ni wan hene ha DC ban kerpat lemar gajing ikut nak jong ketika jingking hotel umlipoi te warlang ini yo kenduk beri DC ringi lah yo ban kenduk padi besar swear te nagal yang jong iru yang main sa le ke ban kam ban kloi ne kam te nomor ketika jingking kala ikut menen jamin te kumki paj ban nong don kam ki ta gajing maramot kam kloi nomor ki kena school ki marap ki bangi kit nang te nasional pas sakut kata jar te nak kalian jumi ga seng kwa ba ken kam sim kia ni kam makan pentolon makan pensuk yang kum paj ba